pitanje Kosmeta, to je pitanje cele Srbije. Šta se dešavalo na Kosovu? Samo istina može da pobedi antisrbizam. Evo, ovi su to potpisali. Koji su prognani da imaju nadu u vaskrs države Republike Srpske Krajine. Ti koji su došli do saznanja preko tih intervjua, Pomaže Bog. Bog pomogao. Brate Petre. Bog pomogao i niko vam ništa ne mogao. Velika nam je čast da ste danas sa nama. I što gostujete na kanalu KM. Hvala na pozivu. Nas zanima samog početka stvaranja obnovljene srpske države. Suočeni smo sa organizovanim kriminalom i uništavanjem naše imovine do dana danas. Vi ste proveli zadnju godinu baviti se jednim poslom, pa nas zanimalo da nam ispričate nešto o tome. Obnavljanje srpske države praćeno je nizom kontradiktornosti, pozitivističke i negativističke prirode. Pozitivistička priroda je ta što je Srbija posle viševekovnog ropstva konačno stekla nezavisnost i priznanje međunarodno posle Berlinskog kongresa, a negativističko je to što je uvek od Srba je to tako dolazilo do lova u mutno. Međutim, svi ti lovci u mutnom su na kraju ulovljeni, jer svaki kriminal se kad tad otkrije. Međutim, ovdje se radi, s obzirom sam ja objavio u knjigu u izdanju izdavačke kuće Pešić i sinovi, Srpsko blago u Beču i Vukova prodaja srpskih relikvija. Ima tu jedna interesantna činjenica. Naš narod kaže da u svakom zlu ima i dobro. Da nije bilo te kriminalne prodaje srednjovekovnih i starih srpskih rukopisa koje je prodavao Vuk Karadžić, možda ništa od toga danas ne je bilo sačuvano u Austrijskoj nacionalnoj biblioteci, Univerzitetskoj biblioteci u Beču, u biblioteci Mehitarista u Beču također, kao i u Rusiji, Nemačkoj i ostalim zemljama. Kao što je poznato, Vuk Karadžić je u Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Nemačkoj, Rusiji prodao ukupno 1000 starih srpskih rukopisa i knjiga, a samo u Austrijskoj nacionalnoj biblioteci nalazi se 46 srednjevekovnih srpskih rukopisa koje je Dvorskoj biblioteci prodao Vuk Karadžić u periodu od 1856. do 1858. godine i 4 rukopisa koje je posle Vukove smrti prodala njegova ćerka Vilhelmina, poznata kao Mina Karadžić. Prosečna cena ćerijskih rukopisa u to vreme bila je od 150 do 400 guldena, a jedan gulden, da podsjetim, u to vreme je vredeo, koliko danas vredi, 14,94 evra. Dakle, prosečna vrednost rukopisa je bila po minimalnoj ceni u današnjoj vrednosti od 2241 evro i po gornjoj ceni od 400 guldena 5.976 evra, dakle srednja rezultanta bi bila 4.108 evra i 50 centi po rukopisu, o čemu svedoči dokument iz Austrijske nacionalne banke, takozvani Gegenwert für Währung Einheit in Euro per 2018. U periodu
koji je Austrijska nacionalna banka uradila na moje insistiranje za period od 1800. godine do 1. augusta 2018. godine. Od 1800. godine u Austriji je tada važeća valuta bila gulden, koju su Mađari nazivali forintom, a od 1900. godine zvanična valuta u Austriji bila kruna, od 1938. godine posle Anšlusa Hitlerovog valuta je bila Reichsmark, od 1946. godine valuta je bila austrijski šiling, a od 2009. godine, kao što se zna, do danas zvanična valuta je euro. Sad koliko će to trajati, verovatno dok traje Evropska unija. Ono što je interesantno, samo od bečke prodaje srpskih rukopisa Vuk je zaradio 188.991 evro, a njegova kćerka Vilhelmina, odnosno Mina Karadžić, zaradila je 16.434 evra. Ukupno, dakle, od bečke prodaje srpskih rukopisa zarađeno je 205.425 evra. Prostom računicom dolazimo, dakle, do ukupne sume za ostalih 950 prodatih srpskih rukopisa u Rusiji, Nemačkoj, Slovačkoj, Češkoj i tako dalje, u današnjoj vrednosti 3.903.075 evra, što ukupno sa bečkom zaradom iznosi u današnjoj valuti, verovali ili ne, 4.108.500 evra. Dakle, uopšte nije tačno da je Vuk Karadžić u Beču živeo sirotinski, kako su nas uzalud ubeđivali jugoslavljušćujući, već je u Beču živeo carski, u carskom Beču Vuk Karadžić je živeo carski. Dodamo li uz to istorijsku činjenicu da je Vuk Karadžić primao 3 penzije, rusku, austrijsku i srpsku, kao što je njegova žena Ana Kraus dobijala od bečkog dvora i 4. penziju samo zato što se udala za Vuka Karadžića, čiji je zadatak bio da produbi jaz između Srba i Rusa na jezičkom planu, do te mere da mi posle Vukove reforme danas skoro ništa ne znamo o zlatnoj srednjovekovnoj srpskoj književnosti. Uz to, moram da podsjetim na još jednu činjenicu, a današnji srpski jezik posle Vukove reforme ima 30% turcizama, 30% germanizama, 10% romanizama i ostalih romanizama lingvističkih, a svega 30% imamo srpskih reči. Iščitavajući srednjovekovne srpske rukopise kao čovek koji se bavi tom materijom, odgovorno tvrdim da se misao mogla 50 puta efektnije izraziti na ondašnjem jeziku nego na današnjem, što potvrđuje, na primjer, Gorski vijenac. Isto tako, lirika se mogla 20 puta efektnije izraziti na ondašnjem jeziku nego na današnjem posle Vukove reforme. Dakle, to štetočinstvo Vukovo u jednom istorijskom trenutku, ipak možemo da kažemo na kraju, Srbija nema te rukopise koje posjeduju strane biblioteke. Ja sam ponudio, ono što je vrlo interesantno, ja sam ponudio Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, s obzirom da imam pristup originalima, originalnim rukopisima, i s obzirom da imam odobrenje da snimam sve rukopise, ja sam predložio Srpskoj akademiji nauka i umetnosti da Srpska akademija nauka i umetnosti objavi reprint izdanja svih srpskih rukopisa koji se čuvaju u Austriji. Verovali ili ne? Srpska akademija nauka je to odbila. Pa se pitam,
koliko su Hašim Tači i Ramuš Haradinaj platili čelnike Srpske akademije nauka i umetnosti da se tako zlikovački, da ne kažem samo maćehinski, nego čak šta više zlikovački, odnose prema rasutom srpskom blagu u svetu. Vidite, ovaj organizovani kriminal koji je bio kupljenje svih tih književnih dela, srednjovjekovnih dela i seljenje, odnosno prodaja u Beču, u Austriji, je bio organizovani kriminal tog doba. Da li je odbijanje Srpske akademije nauke i umetnosti da uradi reprint svega toga saučešništvo? Apsolutno, to je nastavak, to je kriminalni kontinuitet. Ako nešto ima kriminalni kontinuitet, a to uhvati jedan vek ili 2 veka, da li postoji jedan centar iz kog se to prati, kroz koji je moguće to da se prati 2 veka? I da li je moguće da mi znamo odakle, odnosno gde je taj centar? Naravno da se zna. Naravno da se zna. Sve potiče od Vatikana. Jer, osjetimo, Beč i Vatikan su stvorili albansku naciju, albanski jezik. Beč i Vatikan su kumovali stvaranju veštačkih nacija od postojeće, čak i prinudni upravnik u Bosni i Hercegovini na početku 20. veka Benjamin Kalaj je tvorac takozvanog bošnjačkog jezika, što se danas u praksi primenjuje. Prema tome, ništa se novo ne dešava. Samo se ispunjava testament antisrpskih kreatora. Da vas posjetim na jednu vrlo interesantnu, sad mi pade na um. Ja sam emigrirao 29. novembra 1983. godine, kada je srpski narod, nažalost, obeležavao 40 godina antisrpskog gavnoja. Čak ondašnji patrijarh German je čestitao kolektivnom predsjedništvu SFRJ Dan Republike. I tada sam rekao, u ovoj državi, državnoj stravi, pamet je rekla doviđenja. I tada sam odlučio da emigriram. Emigrirao sam 29. novembra, baš na dan njihove republike. Da vas posjetim, u jeku građanskog rata, srbogladni srbožder Josip Broz, zašto je izabrao 29. novembar za ono zasjedanje u Jajcu? Jer 29. novembar je dan smrti Marije Terezije. On je na dan smrti Marije Terezije povampirio austro-ugarske snove o brisanju svega srpskog na Balkanu. Dakle, mi od 20. oktobra 1944. godine, kada je srpstvo okupirano i nametnuta mu komunistička ideologija kao najgora moguća ideološka utopija, imamo taj vatikansko-bečki antisrpski kontinuitet. Čak i kroz današnju političku oligarhiju, jer politiku kod Srba sve vode Titovi pioniri s leva, s desna i po sredini. Titovi, deca komunizma i unuci komunizma. Niste bili tu od 83. Živite u Srbiji, emigrirali ste od 83. Redovno pratite što se dešava sa Srbijom. Da se nešto promenilo u odnosu na danas, u odnosu na ovo? Promenilo se mnogo toga, ali na gore. Na gore. Čak šta više, onaj totalitarni komunistički režim je bio zlato u odnosu na ovo blato. To odgovorno tvrdim kao antikomunista, koji je robijao zbog svog dosljednog antikomunizma. Ono komunističko jednoumlje je bilo zlato u odnosu na ovo bezumno blato. Da se vratimo na rukopise, Jernej Kopitar, koji je Vukov kum, koji je oženio Vuka sa Anom Kraus, inače je bio službenik dvorske biblioteke i cenzor, kao što se zna, slovenskih knjiga, angažuje Ottenfelda, austrijskog diplomatu u Carigradu, da Ottenfeld potplati turske vlasti i grčku crkvu kako bi mu dozvolili
da uzmu srpske rukopise iz Hilandara. Tada, da podsjetim, većinu monaha u Hilandaru su činili Bugari. I oni su sa zadovoljstvom izlazili u susret pljačkanju srpskog blaga iz Hilandara. Ottenfeld iz Hilandara i manastira Zoograf odnosi 12 dragocenih rukopisa, a austrijski konzul Mihanović, inače Hrvat, verovali ili ne, vara svetogorske monahe i krade 6 vreća srpskih rukopisa i odnosi u Beč. Javnost o ovome malo zna, ja sam u ovoj dokumentarnoj knjizi tome posvetio dužnu pažnju i naveo sam sve činjenice pozivajući se na istorijske izvore podataka i navodeći ih. Vi ste stručni za to što sadrže to naše blago u Beču. Kakav je to kriminal? Možete opisati u jednoj rečenici kakav je kriminal kad jednu narodno otmete sve te Ne bi Vuk, kao Vuk sam mogao da uradi da on nije... Vuk je preteča Geneksa. On sam, kao pojedinac, ne bi mogao ništa da uradi. On ima ogromnu mrežu snabdevača koji su ga snabdevali evanđeljima, oktoisima, psaltirima, molitvenicima, trebnicima, minejima, časlovcima. Dakle, tovare Srbulja iz starih knjiga slali su u Beč. Citiram: Vuk Popović, sveštenik iz Risna, Vuk Vrčević, učitelj iz Budve. Oni su Vuku Karadžiću slali srpske svete knjige iz Paštrovića, Kotora, Morače, Skadra, Ostroga, Pive, Podostroga, Grahova i tako dalje. Međutim, pored ove dvojice postoji dugačak spisak onih koji su Vuka Karadžića snabdevali starim rukopisima i starim knjigama. Od brojnih imena izdvajam, citiram iz knjige: Dimitrija Popovića iz Sombora, Protu Mihajlovića iz Sremske Mitrovice, Georgija Petranovića iz Zadra, Janka Kusovca iz Rijeke Crnojevića, Protu Markovića iz Šida, Milana Joksimovića iz Sarajeva, Novicu Cerovića iz Drobnjaka, Popa Vuka iz Grblja, koji je snabdevao rukopisima Vuka Vrčevića, a Vuk Vrčević je to slao Vuk Karadžiću u Beč, kao i mnoga druga imena. Dakle, Vuk je imao razvijenu trgovačku mrežu. nabrojani? Da li su znali šta rade? Naravno, Vuk je njima davao, otkupljivao je od njih za neku simboličnu sumu, govoreći da su to bezvredne knjige, uprljane, umašćene, da oni to njemu prodaju za neki sitni, što je i rađeno tako, da će on njima za uzvrat slati nove knjige iz Beča i tako dalje, što se nije u praksi ostvarilo, već ih je on izvarao. Znači, Vuk je u neku ruku bio ne samo trgovac, nego i prevarant, a te je knjige, on je umeo vrlo vešto se cenka sa Bečkim dvorom i ostalim dvorovima u Evropi kojima je prodavao svoje knjige. Znači, ovi saradnici u tom organizovanom kriminalu su više obmanuti nego što su to radili iz... Jeste, korisne budale. Korisne budale, ali imali su na kraju krajeva, imali su neki interes. Imali su neku korist, kao i danas što imaju korist veleizdajnici koji služe najvećem veleizdajniku, koji daje mrvice sa trpeze masonske. Znači, definitivno kontinuitet postoji u svemu onome što se dešavalo u tom organizovanom kriminalu obnavljanja te srpske države i danas apsolutno ništa se nije promenilo, odnosno otišlo na gore, kako ste rekli. Jeste, zato srpska država onda je bila ipak obnovljena, a sada se srpska država razgrađuje. Suprotno Ustavu, jer Ustav obavezuje da je na teritorijalnu cjelovitost
države, a oni je razgrađuju, pa više nemamo državu, nego državnu stravu. Vidite li tome kraj? Vidim. Kad stasaju na političkoj sceni snage, političke i nacionalne, koje nisu uprljane antisrpskim kontinuitetom titoizma, slobizma, dosizma i aktuelnog grabizma, one snage koje će hteti, smeti i umeti da služe vitalnim interesima naroda, tada vidi mogućnost da dođe do srpskog nacionalnog preporoda i vaskrsa srpske države. Jer da podsjetim, to je istorijska neminovnost. Pojava tih mladih generacija koje će služiti svome rodu onako kako Bog služi grešnima i na taj način će postati aristokrate neba po ovoj zemaljskoj plakaonici i steći će takav moralni kapital da sa tim kapitalom mogu u svako doba dana i noći da kupe celo nebo koje je svima iznad glava i istovremeno uživat će gostoprimstvo i Boga i siromaha istovremeno. Te snage će izvršiti preporod i vaskrsnuće srpsku državu. Mi živimo u zemlji, Srbiji, koji imamo diktatora, koji ima apsolutnu vlast i kontrolu apsolutno svega. Naše sudstvo je nezavisno. Naše sudstvo je zavisno od svake njegove odluke. Imamo blokadu svih medija. Vi ste gostovali u jednoj emisiji kod odsvedočenog srpskog dušmanina, suprotno od onoga ovo što ste sad ispričali. Koliko ima smisla sedeti u stolici na kojoj sede srpski dušmani kao Nataša Kandić, ostali analitičari, takozvani analitičari ovoga režima. Koliko ima smisla uopšte se pojavljivati u svim tim emisijama? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, u svom tom medijskom mraku u kojem mi živimo sada, kako, na koji način te mlade nove snage mogu da uopšte se pokažu kad je sve kontrolisano na način kako je kontrolisano? Upravo u medijskom mraku, kada sam ja kao politički emigrant doslovno prećutkivan, svestan sam ja ko je gostovao tamo sve i ko će gostovati posle mene. Ali ja sam tu video priliku da razbijem taj medijski mrak i da doprem do naroda. To potvrđuje činjenica, ja sam prekjuče, juče i ovih dana, ja ne mogu da prošetam Terazijama. Ako uđem u gradski autobus, šoferi me pozdravljaju po imenu i prezimenu, prepoznali su me, prepoznaju me. Jedna dama me isto tako srela nedavno i pokazala mi poruke koje je slala sa linkovima svojim prijateljima u Francuskoj, Italiji i tako dalje, tako dalje. Dakle, svestan sam ja toga, ali ja sam svesno gostovao u toj emisiji da bih razbio tu medijsku blokadu. Jeste svesni da kompromituje, gostujući kod takvih srbomrzaca, kompromitujete sebe? Ne kompromitujem ja sebe, nego plasiram ideju koju nosim i koju simbolizujem. Jer ja u toj emisiji sam rekao sve ono što govori svuda u svetu, i u Americi, Australiji, Kanadi, u toku svih mojih 1300 govora za ovih 37 godina. Ništa nisam prećutao i to je narod čuo. I ja tu ne vidim kompromitaciju. Lično. Možda neko gleda drugačije, ali ja stojim iza takvog stava. Ja ću prihvatiti opet ću prihvatiti poziv da bih kazao nešto daleko radikalnije, jer ja sam u toj emisiji raskrinkao i Miloševića i Šešelja i Draškovića i ostale političare koji su praktično, čiji je zadatak, i ostale nacionalne štetočne i političke diletante, dakle sve levake na desnoj strani zbog kojih narod srpski hramlje na obe noge. I ja tu ne vidim da sam se lično kompromitovao. To je jedina mogućnost za sada, kad nemamo nacionalnu televiziju sa nacionalnom frekvencijom,
kad nemamo patriotsku televiziju, ja sam recimo 84. godine na skupu emigranata u SAD-u, emigrantskih lidera, kad su od mene tražili recepturu kako da se sruši komunizam u Jugoslaviji ondašnjoj. Ja sam izneo dva predloga. Jedan je predlog da se izabere 500 dobrostojećih, bogatih, dakle Srba iz celog sveta, da se formira Srpski nacionalni fond, iz tog fonda da se stipendiraju deca iz nacionalnih familija po vojnim akademijama, policijskim akademijama i društvenim fakultetima. Drugi predlog je bio, jer to sam obrazložio sa dugoročnim planom da bi za 15 godina mi imali najmanje 7-8 generala koji bi samo jednim telefonskim pozivom bili u stanju da izvrše vojni puč i zauzmu granice kad bude vreme da Slovenci i Hrvati, pitanje je bilo dana kada će Hrvati Slovenci da odu iz Jugoslavije, jer je i Edvard Kardelj govorio da je Jugoslavija samo raga njihova za odlazak u Evropu, ništa više, da bi mi mogli da samo sa jednim pučem vojnim, posle telefonskog poziva, zauzmemo granice koje su nanuđene 1915. godine Londonskim ugovorom. Bez kapi prolivene krvi, da se onda izvrši amputacija Hrvatske jer se primeni međunarodno pravo i ratni zločini, Jasenovac i ostalo nikad ne zastarevaju. To smo mogli da uradimo, to je bio moj predlog jedan. Dakle, da se stipendiraju takvi kadrovi. A drugi predlog je bio da se u Solunu, da se isto tako okupi 1000 dobrostojećih Srba iz celog sveta i da formiramo televizijsku stanicu koja će da pokriva ceo Balkan. Dobio sam frenetične aplauze koji su trajali neki 15 minuta. Posle toga smo izašli, napravili smo pauzu, ja sam tada bio pušač, stao sam iza jednog stuba da zapalim cigaretu i slušam razgovor dvojice lidera koji teče ovako. Jeli bre, šta hoće ovaj Milatović? A ovaj mu odgovara, hoće slavu. Tada sam rekao, opet, pamet i doviđenja. Znači, njima je bilo važnije što će se neko sa tim projektom, uslovno rečeno, proslaviti, nego da se spreči krvoproliće. Da se to usvojilo, emigracija je jaka finansijski, mi smo mogli da angažujemo i ekonomsku migraciju kasnije. Priključilo bi se po sistemu spojenih sudova. To ja znam kao organizator 200 masovnih srpskih protesta ispred Austrijskog parlamenta, američke ambasade, sedišta OEBS-a u centru Beča i tako dalje, dolazilo, bilo prisutno 10, 15, 20, 30, nekad i 50.000 Srba i tako dalje, ali o tom potom od 100.000 Srba u Beču, nekad je znao da izađe i 50.000. Pa su pametni Austrijanci došli do zaključka da je dobro i pisali se o tome u štampi što je ostroški emigrant u Beču, što ne vodi političku stranku u Srbiji, jer bi on od matematički rečniku rečeno od 7 miliona Srba u Srbiji izveo 3,5 miliona. Kad je od 100.000 Srba u Beču izveo 50.000, ali o tom potom. Dakle, da je emigracija imala dovoljno njuha i sluha, oni su mogli da oforme nacionalni fond iz koje bi se stipendirali, danas bi imali 15 generala, vojnih i policijskih, imali bi radio-televizijsku stanicu koja je pokrivala ceo Balkan. Znači, da bi se obračunali sa protivnicima, vi morate da predvidite 3 koraka unapred. Da li je emigraciji danas manje stalo 2019. nego što je to bilo uoči tih ratova 90-ih? Jeste. I emigracija politizovana, kao što je naroda politizovana, emigracija izvarana. Službe u otadžbini su slali bivše komuniste da pričaju o emigraciji i antikomunizmu. Da li vi mislite da se nalazimo u trenutno jednoj situaciji koja je prilično prijeti da nestanemo sa lica zemlje? U smislu da su naši neprijatelji toliko moćni da apsolutno upravljaju svakim segmentom života. Ako posmatramo istorijski kontinuitet, tačno je da nam preti samo egzodus, jer crkvi danas mladi Srbi radije
pobožnije ulaze u strane ambasade nego u crkve. Šta se dešava sa crkvom? Kao institucijom? A crkva, Kao ja sam institucijom. predložio da se briše crkvena zapovest 5. koja glasi moli se Bogu za one koji su na vlasti. Jer ova vlast, kao i svaka vlast, posle 20. oktobra 1944. godine nije od Boga data, nego od satane. Drugo, ja sam objavio knjigu, čuveni nemački izdavač Goethe iz Frankfurta na Majni, objavio je knjigu Komisari Sultane u podnaslovu Komunistiše špione i dezerbiše ortodokse kirhe. Da prevedem, komesari u mantijama u podnaslovu Komunistički špijuni u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. U toj knjizi sam naveo sve podatke, čak faksimile njihovih kartona sa pseudonima, na koga su upućeni, na kojeg inspektora. A ovo mi je sve dostavio moj nekadašnji prijatelj, pokojni Pavle Bulatović, preko novinara Dragana Barjaktarevića, jer je rekao, Petar Milatović kaže, ima hrabrosti da to jednog dana otkrije. Ja sam to sve objavio u ovoj knjizi. Deo crkve mene smatra neprijateljem crkve. Ja sam rešio da dam doprinos čišćenju Augijeve štale, jer crveni komesari u crnim mantijama su crkvu pretvorili u Augijevu štalu. Posjetimo, naš posljednji dostojan patrijarh je bio doktor Gavrilo Dožić, koji je bio u zatočeništvu u Dachau zajedno sa doktorom Nikolajem Velimirovićem. Posle njegove smrti UDBA je dovela patrijarha Vikentija Prodanova, koga ista UDBA otrovala posle 8 godina, 1908. godine, jer nije hteo da stavi potpis na takozvanu makedonsku crkvu. Posle trovanja njihovog patrijarha, crvenog, Vikentija Prodanova, na predlog Dobrice Ćosića, na čelo crkve, na tron Svetoga Save se dovodi bivši Ljotićevac Hranislav Đorić, poznat kao patrijarh German. Posle smrti, odnosno za života patrijarh Germana, što je posle lomljenja kuka na Gazimestanu 89. godine, 90. godine za vreme njegovog života, što je suprotno Ustavu i kanonima u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Miloševićeva kamarila je izabrala novog patrijarha, Gojka Stojčevića, poznatije kao patrijarh Pavle, za koga kažu da je svetac koji hoda, zato što se vozi u autobusu, krpio je cipele i tako dalje. Onda sam ja predložio da svaki srpski seljak treba da bude proglašen svec, jer svaki srpski seljak se vozi u autobusu, tramvaju, ide pešice, vozi se na taljige svoje, krpi svoje cipele i tako dalje. Zašto ne bi svakog srpskog seljaka proglasio svecom? Ostalo, srpski seljaci su postali sveci u istoriji, stvarali su srpske države i oslobađali. A da podsjetim, ono što će biti šokantno, patrijarh Pavle, kao Gojko Stojčević, učestvovao je 1937. godine na studentskim demonstracijama u Sarajevu koje je organizovala medresa muslimanska i onda se uključili komunisti i on je tada bio levičar i on je tada piskavim glasom galamio protiv Kraljevine Jugoslavije. Nije vaša struka, možda nije ni tema, ali kratko me zanima koliko borba ovih ekumenističkih fanatika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi možda nas košta. Može, da? Da nas košta. Ekumenizam. Košta nas već mnogo. Košta nas već mnogo. Ja njih ne zovem ekumenisti, nego ekomunisti. Već nas mnogo košta. Ekumenisti sada, Kongregacija za propagandu vere u Vatikanu, radi preko najtvrđeg jezgra, preko takozvanih Justinovaca. Preko učenika Justina, koji su danas najveći ekumenisti, ne bih sada imena da pominjem,
znamo i svi, ali, jer to je isto kao što je na vlast doveden neko ko je bio najtvrđi radikal, tvrdo radikalno jezgro, doveden je kao naprednjak na vlast, poslije Tadića i Demokratske stranke sa ciljem da bivši nacionalisti, bivši patrioti, predaju Šiptarima Kosovo i Metohiju, najsvetiju srpsku tapiju, preko ustaške unuke Ane Brnabić, koja je zato i dovedena, lezbejke. Jer ona će da potpiše nezavisnost Kosova i tada će predsjednik Srbije nju da kazni i da smeni i da bi on navodno ostao čist. U pitanju je velika igra. Da li imamo pravo da postojimo bez Kosova bez takvih sastavnosti? Ne. Nemamo pravo da ostanemo. Možete li vi da ostanete bez glave da živite? I da volite decu, da volite ženu, da volite komšije, prijatelje. Možete li bez glave da živite vi, molim vas? Uostalom, nažalost, sramotu, veliki deo Srba živi bez glave, jer je obezglavljen. Koliko je velika pretnja u Crnoj Gori da se desi, sa Srpskom pravoslavnom crkvom, da se desi ono što se desilo u Makedoniji? Da ostanemo, da dobije autokefalnost? To je sad više političko nego crkveno pitanje. Međutim, sve to prolazno. Jer ne zaboravimo, crkva i narod su nadživjeli sve ideologije i sve ideološke utopije, pa će nadživjeti i ovo. Da, ali naši dušmani nisu imali tada toliko iskustva koliko imaju i danas. A mi nismo bili možda toliko slabi koliko jesmo danas. Pa srpski narod je i kroz istoriju prolazio čak i kroz teže situacije nego danas. Da, ali tada nije imao 50 ili 80 godina komunista. Koliko su komunisti... Doduše, komunisti su više štete napravili za tih 50-60 godina nego Turci za 500 godina. I to je činjenica. Međutim, opet kažem da na scenu trebaju da stupe nekompromitovane nacionalne mlade političke snage koje će naći izlaz iz ovog nametnutog, ali prividnog bez izlaza. Ok, šta treba da bude njihovo oružje? Da se valjaju u demokratskom blatu sa ovim slugama okupatora? Kako, na koji način? Ne. Jednostavno suprotstavljanje kompletnom antinarodnom kontinuitetu titoizma, slobizma, dosizma i aktuelnog grabizma. Jer ovaj kontinuitet je jedna strana. To su sve rogovi u vreći antisrpski koji predstavljaju antisrpski kontinuitet titoizma, slobizma, dosizma. Zajednički imenitelj svih njih je srbomržnja i autodestrukcija. Međutim, postoji to zdravo tkivo, postoji sjeme koje može da su jedini i da napravi pravu stvar. A to je jedno medijsko, odnosno neko medijsko glasilo, neki medijum... Slaže se u potpunosti koje bi objedinilo sve te rasutosti. Da vas podsjetim, država je ukinulo takozvano ministarstvo za dijasporu, mada je reč dijaspora nepravilan izraz, treba koristi reč rasejanja. I pretvorili su to u kancelariju za takozvanu dijasporu pri Ministarstvu inostranih poslova. Takozvanu Srpsku kuću, koja je bila u Vasinoj 20, oni su uzeli i dali su Tomi Nikoliću i Dragici Travark. Ja bih predložio da se nezavisno od svih njih u saradnji sa srpskom političkom emigracijom otvori Srpska kuća u kojoj će se naći da se izgradi jedna kuća na akcionarskom principu, da se podigne dakle ta kuća u kojoj će se naći televizijski studio, radio studio, štamparija, u kojoj će se nalaziti kancelarije raznih nevladinih patriotskih organizacija, dakle da to bude jedan nukleus odakle bi se krenulo. A to sve može da se uradi sa nekih 50 do 100.000 dolara, po mom skromnom ubeđenju, a taj novac može se skupiti u emigraciji.
treba samo znalački prići tom poslu, napraviti elaborat, objasniti ljudima, hoćemo to. Jer to vam je kao i u životu. Ne možete ništa da uradite ako nemate jasan plan. Da li vi mislite da bi jedna takva medijska kuća koja bi se nalazila unutar granica Srbije mogla da opstane? Naravno da bi mogla. Ne u smislu tržišnom smislu, nego da li bi sluge okupatora koje danas vladaju Srbijom dozvolile da tako nešto postoji, jer bi ono bilo direktno suprotstavljeno svemu onome što njihovi mediji objavljuju, odnosno što... A ko bi njih pitao? A ko njih uopšte pita kad je danas internet najmoćnije sredstvo? Treba nam neko ko će zasuče rukave, ko će da okupi ekipu i da kaže, ljudi, evo imamo materijal, mi hoćemo, treba nam samo da obezbedimo minimum egzistencije, da može time da se bavimo kvalitetno. Zato smatram da bi vi trebali napravite zajedničkim snagama, se udružite vas nekoliko, i napraviti jedan elaborat, izaberete ekipu par ljudi koji će da obiđu emigrantske lidere po svetu, obrazlože taj projekat i ponude im ravnopravno učešće, ne samo u programu, nego i u poslovanju. Sve to može da se uradi na čisto profesionalnoj osnovi. Apsolutno. Jer, znate kako, kod Srba je osnovno, ideja je dobra, ali šta ja imam od toga? Svako će se pitati šta on ima od toga. Treba mu pružiti mogućnost da on nađe odgovor na njegovo pitanje unutrašnje šta imam ja od toga. I onda ga je lako uključiti u taj projekat. Sad, tu recepture nema, ja ne mogu, nisam alhemičar, nisam sveznajući, samo je jedan sveznajući gore, ali postoji način da se to realizuje. Možda bi za kraj mogli da imate možda neku pesmu ili neki vaš rad koji bi mogli da sada pročitamo našim Srbima sa Kosova i Metohije, pošto smo mi kanal sa Kosova i Metohije. Kroz neki rad možda da im se obratite. Možemo. Ova je pesma posvećena Kosovu i Metohiji, najsvetijoj srpskoj tapiji. Naslov je Da te Bog vidi. Kad ti kopaju jame, ti ih pretvaraju u bunare, da iz njih piju, da bistrom vodom utole žeć, da ti ne piju krv. Ali budi vrlo oprezan, jer će tvoje dobročinstvo zle ljude da ujede za srce, onako kako bi oni tebe ujeli kad bi mogli, kad bi smeli. Sve zlobnike postidi svojom dobrotom, tako ćeš stići do višeg ranga simbola koji su nedostižne kategorije za sve zlobnike i nemoćne silnike. Pred pučinom bolesne ljubomore brani se lepotom svoje duše, koja je u stanju da sve topovske cevi savije bez dodira, da ih savije rukama onih koji upravljaju tim cevima. Uči se od dece mudroj veselosti, nevinoj zabavljenosti igrom i snagom volje za srećom. Umećeš tada da se čuvaš one mudrosti koja ne pušta suze, znaćeš da izbegavaš sve misli u kojima nema osmeha koji razgaljuje i na kraju bit ćeš u stanju da se božanski pokloniš svakom detetu koje ti pruža raširene ruke. A to je u stvari Kosovo i Metohija, najsvetija srpska tapija. Tada će se na tvojoj duši vrata otvoriti sama i kroz njih će ulaziti dobrota. Neka ti najveće dostignuće bude u osmehu deteta kad raširi ruke, da te zagrli sa celim nebom iznad tebe, jer je ta moć svojstvena samo najmoćnijima, koji vole one koji su najnemoćniji. Posmatraj dete na Kosovu i Metohiji kad se igra i vidjet ćeš kako gradi dvorac od snova. Ako to ne vidiš, čućeš kasnije sudiju, pitaće te dete u zrelim godinama,
zašto nisi ostvario snove svoga deteta? Zato budi veliki, veći od sebe, od svojih slabosti, jer samo takvi su u stanju da se uzvise do Boga, da kleknu pred detetom i kupe ulaznicu za večnost. I ne trudi se da stalno gledaš lažne prijatelje kad te najneprijateljskije lažu, jer oni u tvom pogledu odmah vide da si video sve ono što su oni želeli i što su želeli od tebe da sakriju, a to postaje vrlo opasno, jer lako može u pomrčini kamen da doleti do tvog potiljka. Puni su Kosovo i Metohija tih kamenja u potiljak. Zato ne pokušavaj da ih kuvaš u njihovom loncu koji su za tebe revnosno pripremili. Okani se onih od kojih je i Bog digao ruke. Ne ispravljaj Boga, jer i on je hteo da oni budu takvi kao opomena i nauku i istoriju. Prihvati preostali list sa grane i nežnošću dlanova umanji mu bol zbog pada. Pokloni osme zamišljeno detetu pored puta i vidjet ćeš kako te čekaju široko raširene ruke u koje i nebo može da stane. Ono nebo koje je puno svetinja sa Kosova i Metohije, najsvetije srpske tapije. U te raširene ruke stavi buket od oblaka, da se dete ne muči i da ne pati, što ne može oblake na nebu da dohvati. Znam da si dovoljno mudar, da najveću mudrost učiš od dece, ipak se osvrni na one od kojih deca beže, da zaštitiš dečiju dušu od bezdušnosti odraslih na Kosovu i Metohiji, najsvetijoj srpskoj tapiji. Pa oprosti svima onima koji ti nisu oprostili zato što si ti njima sve oprostio. Tako ćeš biti raspevana zora u svakom buđenju i kad se oni probude, vratit će se veri prađedovskoj. U ime redakcije Krmenavine i svoje lično ime zahvaljujem se na razgovor, na vremenu koje ste izdvojili za nas. Hvala i vam. Svako dobro vam želimo. Također. Hvala.